Ma reste vi desanti, to nikad vojnici nisu ni vidjeli, ne dam ja ništa i tako u tom smislu. I dođemo mi sad popakovano sve po rovima, gospodin Kević nas dočeka, daće kombi da te pakete vozi dokle može ići vozilo u šumu, a onda je ne znam kako su dojavljivali, svakog rova dođe po vojnik da nosi, to je teško šta mi nosi. I stade taj kombi tamo u nekoj šumi dokle je moglo, otvoriše se sa strane vrata, ja izađem iz kombija, prvi čeka da paket nosi sin od te žene. I u našoj knjizi napisala sam, nadam se da sad vjeruje da su vojnici dobili. A bila je jedna zgoda, bilo je povjereništvo za vojsku, dr. Savo Stanišljević, Ilija Cvić, još neki, i neke stalno su sa udruženjem žena, u stvari oni su nama zapovjedali, davali da radimo ovo, ono i tako. I jedne prilike dovezuše paradajza da ti pamet stane, ne znaš šta s njim da radiš. Mi se skupimo i u kazani i pokuvamo te paradajz sosove i u svaku kutiju, ali flaša ko flaša, ogrljak viri gore, došli mi isto do Obojsko ratište po rovovima, to dajemo, kako ugledaju ogrljak ko flaše, lete radosni kad izvade ono paradajz sos, a oni kažu, a mi mislili rakija. Onda se mi vadimo, nismo smjeli da vam donesemo rakiju, da ne ugrozite svoj život i tako dalje. A 95. već kad je se naziralo da će to i prestati, kad su tako i te razne operacije privođene kraju, spremamo se mi za 16. septembar da idemo slavnoj 16. brigadi koja je krenula iz Mašića, još je tamo čuveni slavni general Vlado Topić, i spremimo mi tortu i napišemo čestitku kako već možemo i znamo i dođe naredba, ne smijemo ići na to. Od 100 godina svog postojanja pronašao da je narod Republike Srpske najveća opasnost na zemaljskoj kugli i počeo bombardovati. Šta ćemo im po tim muškima, pošaljemo tu tortu i to pismo. Kad ujutru svi zovu, pitaju šta je, postojao je neka Radio Krajina i na toj Radio Krajini Vlado Topić zahvalio se nekakvom udruženju žena da je ta njihova čestitka prosto im vratila snagu i volju i vjeru da se to može izdržati i da nije sve uzalud, što je nama Bog zna koliko značilo. Kad je počela era izbjeglica, to su jako tužne priče, ali evo vidite jedne, na prvi pogled, bar meni tako djeluje, potpuno bezazlene pričice šalju veoma velike i teške životne poruke. Dobijemo mi od govedarske farme stotine i stotine litara mlijeka, nemojte da vam pričam koja je muka skuvati toliko mlijeko da ne podgori. I sad to nekako transportujemo i dođemo na Rakovičke bare i dijelimo mlijeko. I pružamo jednoj ženi koja drži dijete 2-3 godine u naramku. Dijete se zaplaka i kaže, neću, to nije od naše krave. Zamislite, glave vrcaju, padaju u kuće se, a njemu je najveći problem nije od njegove krave. Neko je poremetio taj njegov, bilo i te kritične godine kad je moglo da se ugasi. Naravno, osnivače niko više i ne spominje, ali čim se objavi konkurs Istina o Srbima, ja se osjećam da ima tu i djelić neke moje zasluge. Također čujemo da u Slankamenu ima 198 invalida teških iz Republike Srpske, iz raznih opština. Saznamo na neke načine sve njihova imena, bilo ih iz Gradiške i pun autobus žena, bilo je to i rodbine koji idu nekom svom i svakako svakom pojedinačno na njegovo ime paket. Sjećam se da nam je tad taj doktor Racanović obezbijedio 200 novih potkošulja od neke iz Srpca tvornice ili neke. I svašta smo tako donijeli to, međutim tako jedan mučan događaj, mada smo i tim ljekarima donijeli svašta, vidimo kako jedno od tog osoblja vrećice praška pod mantil pa bježi. Kriza je da sakrije i tako dalje. Znači, ljudi su uvijek ljudi, pa bilo dobro ili zlo. A onda smo počeli da uspostavljamo saradnju sa udruženjima
u Rumi, u Inđiji, u Banovcima, u Šapcu, Aranđelovcu, Kuli, Čačku i ne znam u kojim sve mjestima. I sad jedne prilike u februaru je Ruma pravila to druženje udruženja, pun veliki autobus, 44 putnice iz Gradiške, bilo je nekoliko i muškaraca, naravno koridorom se ide, sve se to dobro završilo i obavilo, vraćamo se mi tu negdje, ne znam tačno na kojem dijelu koridora, bila saobraćajna nesreća, put zakrčen, moramo stajati. 2 sata je noć ili 3, i dugo se tu stoji, tek neko u pročelju autobusa pusti kolo da svira. Kad poustajaše žene iz onih sjedišta u autobusu i po sredini između onoga uhvatiše kolo igrati, ja sam mislila prevrnut će se autobus. Tako da to što mi radimo nekad je bilo i vrlo zabavnih događaja i zanimljivih i nekome i takve trebaju. A recimo u ovo mirno doba, evo kad su bile velike poplave u Bijeljini, udružimo se mi i udruženje Breza iz Laminaca, da skupljamo, oni naravno, pošto su na selu hranu za stoku, mi u gradu, tada se neopisivo mnogo odazvali svi sa pijace koju zovemo Buvljak, nanijeli toliko odjeće i svega da pun šleper smo natovarili, naravno pored vozača u šleperu može sjesti jedna žena, a nas hoće da ide 10. Te mi tako posjedamo u mala auta i za šleperom polako i negdje tamo, ne znam nija gdje, stanemo gladne, šta ćemo, a jedna naša Mira Arežina, samo što je proslavila Nikoljan. Tek ti ona baci neku krpu preko haube na auto, povadi svega i svačega. Ja mislim da u mom životu slađeg nikoljanskog ručka nisam pojela. A roditelji su mi slavi Nikoljan, znači uvijek je bio... sakriti da sam žensko, da bi me primili među srpske vojnike u balkanskim ratovima, ili da sam bila ranjavana mnogo puta, preživjela Solun i krv i postala najviše odlikovana žena na svijetu, nazvana srpskom Jovankom Orleankom. Ili da pričam o tome kako mi je Francuska nudila penziju i život tamo, ali nisam mogla ostaviti Srbiju. Ili da vam pričam o tome kako sam živjela nakon epohe ratovanja. Šivala sam uniforme, bila čistačica i kuvarica. Nakon 8 godina dobila sam i unapređenje. Postala sam čistačica kancelarije direktora banke. Perfektno sam govorila 3 jezika i smatrali su da je to dovoljno obrazovanje za čistačicu. Ali šta da se radi? Sudbine slavnih često su pokrivene zaboravom. Ali ja sam znala. Sjetit će se mene moja Srbija. Konačni smiraj sam našla na groblju Aleja Velikana u Beogradu. Mogla sam da budem i Desanka Maksimović i da pišem krvave bajke i opomene, najtužnije i najljepše ljubavne pjesme. Ili da budem Natalija Obrenović, carica Milica, ili Milena Dravić glumica, Nadežda Petrović slikarka.
A ja mogu da budem i Draga Jočić, prva ljekarka u Srbiji, da budem Rebeka McDonald, poslovna uspješna Srpkinja u Kanadi koja ne zaboravlja Srbiju. Mogu da budem i Lenka Dunđerska, za koju veliki srpski pjesnik napisa: o Bože, zar sva ta ljepota meni? Ili sam Jelena Genčić. Mogu ja biti majka Kristina Marčeta, što otadžbini ne bi sve to njeno poštenje i rad i obraz i drugo, kad ja ponekad trezan ko lud, ko vampir do zore obijam staze zbog one moje druge i opet dugo dreždim za njen miris pred pragom i razbijem prozor zbog onog drugog, pa se napijem, a šta bi drugo? A on, Mara, joj, majko, što me rodi svidom, joj, slepa, što me ne dade svetu, nego se zacopa od starost budalaca. Nije to, ljudi, da je ona samo mlada, jest i to i sve, ali lepa, lepa, ko ona moja doratasta kobila, ko ona šeftelija što je procvetala u Čikaratovoj bašti, što tepa ponekad dok mazi uđelar mene slepa. Evo, i sad ću da se napijem do dna hrastove kore, zbog moje žene, zbog svega, zbog pijenog mene. Nisam ja, ljudi, pokvaren, ni loš. Jedino što do zore ponekad luta kao vampir, dok zadnja zvezda svene. Jest radna ko mrav i poštenija od vode i gore, ali me pijenog mrzi, a ja je ne volim trezan. Ne volim more. Savka je bila zdrava, vrijedna, razborita, stamena i lijepa žena. Izrodila je Jovi 10 djece. Jovanku, Čedu, Zdravka, Staku, Veljka, Lepu, Vidu, Milorada, Branka i Vasu. Savka je bila i u upravi društva Dobrotvorna zadruga Srpkinja i preko toga društva je obilazila sela i podučavala seljanke u domaćinskim poslovima. Sestre Čubrilović, jedna od njih je Staka Čubrilović. Osnovnu školu Staka je završila u Bosanskoj Gradiški i kako je bila odličan đak, dali su je kod ujaka Đorđa Lazarević u Beograd, u kome je završila gimnaziju. Opet kao odličan đak dobila je stipendiju za studije u pravu gdje je diplomirala medicinu 1910. Snopova u svili što zovu se Bog, a ništa su prašina, smog. O, taj bratski sanak slatki prevari nas, omču sveza, kuću na raspuću skući, svak svoju avliju oće, nadmeće se, razmeće. Još te malo ničeg nije, ma ni crva, pusta osta ispod sofre mrva. Od majkada pred strahom ne kleča smo, ni sluga bjesmo pokorni zlom gospodaru. Ta bolom se ništavilo istiskuje i u dnu sramote mač pravde caruje. Vedra. Ovo je vrijeme duhova koji nikada ne umiru. I poželi sreću
dvoru svom. Ti, umjetniče u prolazu, i neka radost tvoja bude neprimjetna, kao titraj svjetlosti u buđenju zore, kao radost neba kada se u kapi rose ogleda. Glasovima njedara oblači i vedri za praskozorja neka zaboravljena, za drevne čari utihle frule. I kao vrh planinski cvijet jednostavan budi u ljepoti, dalek oku i prstima na povjetacu dok se njiše i miris svoj prosipa i Gospodu i ljudima. Samo polagano udaraj svoj ritam za trenutak koji život. Nalački vodi grad, najveću državu. Jaka je i kad plače, ćuti ili šapuće. Ona je uvijek u pravu. O ženi su pisali najveći umovi. Tolstoj, Bukovski, Skender, Jesenjin. Njoj su usputni i neprohodni drumovi. Ona je svakoj drami najljepši čin. Bez nje je pjesma ko proljeće bez cvijeta. Dan bez nje u zaborav pada. Ona je svjetlo cijeloga svijeta i u beznađu žena je nada. Ona je majka, ona život rađa, ona je sestra, ona hrabri brata, ona je rijeka kojom plovi lađa, ona čeka sina danima iz rata. Ona je žena, a žena je ognjište, kućni krov, topla postelja. Ona je glava koju brige tište, među željama žena je najljepša žena. Kada se jedna država raspadala, nestajala, rađale se neke nove države, otvarali se prostori koji nama do tada nisu bili poznati i svako se snalazio kako je znao i umio. Humanost u tim teškim vremenima bila nam je svima prijeko potrebna. Ove žene su to umjele, znale prepoznati trenutak i nastojale da na svakom mjestu budu bliske, da ponude pomoć, utjehu, lijepu riječ. Svaki put kada sam išao na ove posjete sa ovim ženama, uvijek me ponešto impresioniralo. Pisao sam više puta o tome, prepričavao u raznim situacijama, kao što mi večeras impresionirao ovaj program, a nadasve pjesma profesorice Desanke Rađević o poginulom borcu, poginulom mladiću. Smatram da ona pripada vrhu naše poezije. Zato sam i večeras bogatiji za ovaj program, za ovu pjesmu i za još mnogo toga. Čestitke na jubileju, 25 godina, to je 4. vijeka, to nije malo, posebno ako znamo da se desilo mnogo važnih događaja u kojima je nastajalo neko novo vrijeme. Hvala ništa.